Meghalaya pen Karbi Anglong arlo election campaign ke wang dudi sangsi aputhak KAAC rupia tum chilangsi tongse kot pen phirang kya mai kangni lakha se amreng constituency ke parlo chomang mate khasi panara rong rumpet pen rong thongkep sosedu labang so rong tinalong pusitame non malom Meghalaya pen wangsi election campaign nang kepado dudi sangsi ajok hur chodu da sonsi nang manlo Lasi labang so puthak prabjin pen Karbi Autonomous Council tum khang dun sirak nangji pusi KAAC rupia tum chuningri padopon. Jongsi Karbi Autonomous Council tum thangnara saita dengpon pi prote KAAC tum sodak pen chesong ponji pusi pachini. Lapen lapuan hur chodu da phita Karbi Autonomous Council tum kangsam dunri ke give and take policy alongtong chikroi dun det loma puta KAAC tum pen Karbi Autonomous Council tum aphan lamthe arbok pon. Lopinjong si Karbi Autonomous Council tum give and take police long chikroi dun det pusitame KAAC pen chenglok Karbi Anglong arar tum ke mentune penta chikroi dun thek the pusi pachini pon chitruna ko angsi litum Karbi luchalia song pen bangke chunu bilo lapen give and take police bangke mentune ta kroi dun thek the lapen give and take police bangke nitum Karbi luchalia song hain pen bangke komentune ta kroi the lapen kiwang ilang istame nona son josi do bom prote sudak istame kachisong istame dengpon det dengpon jogi daji lasi aputhak akaprek alam thi bangge thila non molom la so campaign ke bang so rally ke bang so meeting nang ke posi bini lo so press meet bangke phapon lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM ake hai Dr. Tuliram Mohan sitame kedam tang baru sitame kanji aphong son akan itu nong je give and take policy ke itu ta chedon thek lapen Karbi Anglong along lege Meghalaya phan kipi bangke enci sita pithe alang sitame alam chakdo Karbi Anglong election something niltum ke pudun jalan kita boleh lakukan, kalau ada kami itu council of kami bangsa kami dah election member terdulu. Asinam tim asal kasi itu dah kami Anglong jauh si election itu malam itu tanam sepati dan pusat itu Karbi lucar asal tenta kakam kedun ji adi malu. Kami nama bangke Karbi Anglong jurisdiction arlo si Meghalaya pen election ini thudunji ko bangke nitum Karbi lucar asal dan bangke kordon tekte. Sekarang nilista में दा जो तुम्हारा दुनिया सामने दा जिरिला स्कोर तो जिरिला स्कोर तब Jirikindeng pensem seinti Karbi Long life